路加福音第5章1무서이 느스크 모 비아스키티토에 뜨분에 고니사로 오 예수 모 유에츠으오 모퉁오느 지초우 때 tmalu hote epiaskinoe eto hamo o Yesu. Isi teori omo yusochi apangu mo tosvoto askiti to etupu mo mongoi to apangu o deayosku seoluano yon to askiti ho tonzou to keupu no yosku mo bosifo to apangu to Simon o Yesu yainza o Simon ake apa semase ue apang tu yusuhu o Yesu imito apang ho mokma tsohyo to botungon mitu epung isi miusni o Simon ho yainza pa semausnu tamofozu apang takosu tohung nenisi wah ngusu ho tokeupuno yosku yainza to Simon sensei mimia tsono fengna ngoseo ukachimza ke ato lui hos koeno yainza ate oeno tokeupu mitu tokeupu tolutomo soman iachiosku nia tetus a haekiki o keupuno yosku mo meu kokosu eoho a o wahng tomo sonichi apang ho pa uso ho to usnu mitu uso teong chengchi toyosku omo yuso chi apang mo nia tes a suhchu o apang isi ai tito Simon Petero emo mai chia a ausna chu pop upungu to tuh chu to Yesu mainza noi ocha tekon a mongo yao zo chou kuis yao homo toru tamo mai cha hiaman ichios ku o Petero hoi o ngsi mo achu na noyamji o ngsi chi okoto sipitai chi Yakobo hoi o Yohane mo maezo na noyamji isi miusni to Yesu o Simon hoyainza otengo heunge ahoita ataveisi maitan tekochu toluno chou ihepas mausnu to askiti o apang chu teonu vi o achuchu hochu to ofei ni to Yesu 12musoi nusku moyon to chonchi hosa o Yesu toich o pantomo toujunu to ho o feangosi chichou neisi chuaiti o Yesu mitu otsunguyu to tuhchusi mene to Yesu hoyainza noi ocha hochiko som makamimha ateko peripa chofkoao isi housineni to Yesu o mutusi ho pewasa yainza ate omimha nahochu chofkoya oto feangosi michuosni a payo isi eutataveia to Yesu hoyainza te ava ya Yesu tano motsumo hioaeni yusnguchu to saisi ho paiteneni takochu maito o Yesu buta to mose ho sutu miusnu tamo botngonu ho somei ho mikochu chofkoya o ongko to Yesu chu asuh chu psoe chochoi yueteunu omo botngonu chichou te temaru to Yesu homo eusvusvutu avinano tataeno yov o tamatsongohe atingi o Yesu mo ohsaseu tomo chachiku ho amiochnichi buhpung ho inoli suchi musoya chonchi hie mo seoruano mo matsohio to chou o Yesu panto piochimo imito mahohosane Galilaya ho ine Yudaya Yerusalemu chi chou farisai ho dematsohio horichu mo maezo suupu
o tonu no oza isi no upi o Yesu isi peri paeov o omo tama tsongo chichou panto pio chichou mo ngoe tomo evoi to hoposi chi mo meopsuhu ma toto tomu ho ucia ngoe usni to aemana sia to to Yesu atinghi mai cha homangu potongon otsou wai he pedui ngoe ayumoni chu ngoe uni to sofu eon oji o sofu pop su upato hoposi otsou sia to isi notuchi to Yesu to taicho tomo potongon isi aiti to Yesu o singko he chu miusini omo meopsu hochi chou hoya inza nang hia na kuichisu isichu peteongasa o rema chehyo seiso hoi o chou farisai mo aha o yawe ei zo sias a e choueni mainchi moeng hotamo mai chaef naso chie tapeoha o hamo siana te a tonu no peteongaso no kuisi isi huti to Yesu o koyuhe chu miusni hoya inza mainchi mai cha choi mu ta to hungwa hochi inza emo tama chongo isi chu peteonga sana kuisi su hochi eno ya inza yuch ho choi chonu nenu sinate sonu he te opa choi vinenimu e okocho mo ea tonu no meteonga sono kuisi homo eon tachewa isi chu miusni omo meopsu huchi chou hoya inza te o chu finisu yuch hafasi hoposu hochu maine o choich o mo osini yon to tuchu tomo botungon ho yuch ea o osioni oevoichi hopo hochu maine to momoeng to hamo muachu hunna noyamchi ma nguts na koyuhe ho to momoeng to hamo ho mainza maitan e mitochu baitota o aito ta chu hachi hi hiwa 27ataveisi ta hi hiwa tan e mo e moafo o Yesu aiti o chihi chila a pu to temu no chi chou zo levi o ongosi mo yusuhmu to chahusi to oona temu no miusni to Yesu hoya inza uhtade to fe niao chu yuch o levi donu vi o achuchuhusi chu to fe ni to Yesu muon to yachisi emo o levi ho ayochneni to meoi noya bobonu o Yesu ene peochi det muhno hoi o mochmochi chou moachuhu to abonu peochi chou farisai hoi omo mahi upu chi dema chohio seiso mo miusnu to tesito Yesu ho eubutu einza mainchi mi moach o toi hungoea bobonu si det muhno hoi si kuichi chou isi miusni to Yesu hoya inza omo yoa keochi chou o ate poa baito no leao to tomu aiolats o tama chongo ola poa baitoa nate o atuhcha homi o chmu ho o ate o e ho anamo umnuchi chou mate o e ho a omo kuichi chou ho poa ma vovei san pantamo miusnu to Yesu hoya inza o tesito Yohane la asmutsu tanji ho inori leats o maezo maicha o tesito chou farisai yets o tesisu ela ihunu bonu ho mimo enza to Yesu homon a mai uputo moea bobonu o mon a faeva mevchong chi hahochung te koeno pa tanji omo toa bonu chi chou o ate me lumaicha ating hi ho tachu mich hi o hie tahechu e afita taicho he o hahochung
homio atatsu'e no tanji. Isi iwahami usni to Yesu ho moeng hotomo sonichi pousa. Ukachite kiki no mon a faeva chiusu hot pihneni no mitsu noana o chiusu. Hochi maita chua kiki namo faeva chiusu I oisi kiki chimo faeva o amo yupa naseodua omo noana o. Maezo ukachite mayono faeva chiemi ho te apano mitsu noana o chi futsu no feu. Hochi maita tisi yufu oi no mo faeva chiemi emo noana o chi futsu no feu. Tem huto o emi maezo kuzo o futsu no feu. Te apano faeva chi futsu no feu omo faeva chiemi. Ukachite mimo no mo no suftonu chiemi atavei michi soevaho nomon a faeva chiemi. Lasi tsoni no ya inza mo umnuhe o mitsu no suftonu chiemi.